Kiveka ni wirigiro bwakwa nwithirite orina higita rirega na rwairi Alhamis tariki 18 mweri Jojo kenda mwaka ni 2025 beta wa Kabwe Mutharimi ngoshogeri nkathoshe mwanya ni bwega muno no ndobugita na mbere kurumirira Ameru TV we watwethia nyumba irina igweta miangatene ya mugongo jwa Ameru kuma kiriniki wona kimoni. Thank you very much. No tutingaterinya gukirukira mitandao ya kinandi ya ukinyaniria Facebook na YouTube at Meru TV Kenya. Tugitiria na mbere rwaria ningi bitigiria mbithire nkiorokera kire riboti irandiki betu banteto bakinyite ithigithio miangatene ya mugongo jwa Ameru gutigira ni bakumurika ya bata. Tumbiririe na yeye mpangaratano ya kurema kuthilekela kwa murandi jwa Rwanyange sewerage naria CS Waroje Eric Muga ashumiretie kumeneria kirakuga ni gushererwa kwa kurema kumilekelwa kwa murandi jo akiuga kwa mwaka jumwe murandi jo jwithirite jokia atagaria kwa gicunce kimwe kuma gicunce kia 76 mwanka gicunce kia 77 akiuga murandi jo ni jubati kumilekelwa na mpwe kenda jotwika jwa kiguni kiri akari mutugo kiambi na ribotie ariongete nteresha Rwanyange gutega murandi jwa sewerage jura ntereyu waziri wa roji ajanze kurone Eric Muga nonanite kuria kuganwa kwawe na bobone kumana kureta kwa murandi jora jwa kigechunje kemwe kuma kiregana ndene ya mwaka jumwe jo kurukite murandi jwa Meru sewerage jujukite miaka mwanja. It is a shame to put it twari uma tebo point ni ati contract ya kuleta materials on the site tutene irandu ikumanisha we have no debt teo ma certificates on the CA paid na tukuja meri thatu withirinda ari aringi teo progress yongelekete kanini waziri Muga akiaria awita Jumatatu ya kiumia twitite bageka muchemane na wateri bonthe ba murandi joju irio thirikari nene ya kaunti omwe na kandarathi ba murandi joju ni kenda guchwa ntaira ya uria murandi joju karikirwo na mpwe uria kumbikika tukuwatanira riu ntunda ya bonthe ba county government, national leadership from the National Assembly, members of parliament, CEOs, PSs, secretaries, anto bonthe bego beaye na irwari na tukwaria na contractor to riu basibithia mucemano yo muthia Jumatatu to ya anto beto njire wita pabuithia mucemanio njire. The contract is very clear. Munana manto wa contract yombisi contract yeje we have 400 million remaining ngoethira, and every contract na redress mechanism either bonekanira ngwe ke mutonge to sub contract but kirango ashwa anto yeto Meru kana contract ongele workmanship ground ongele matinka excavators engineers ground kana we part amicably, lakini yatu gondo promise anto bento Meru the bottom line ya musema ni yu igwakisha ngwe ikathira. That is the bottom line of this matter. Tuakisha anto beto Meru bakonekera what is rightfully theirs. Panenkero vyo mbecha ichi umireke Africa Development Bank na the government yongo yetu thai usukuma au kutiere to 70 karibu 7-78% tusukume tuakisha ngoyo kethi atia ikuthira. Muga ariuga thoko ya koromone ne irigiri kwanjira arua kumana na mwerekera jwa rais na mwanka murandi jojo jwa sewerage jithira jokuthira, na hiyo imekuwa tisho kwa kukua kwa mji wa Meru town. Kuna zile masoko tunataka kujenga pale Meru town kwa mfano, na ndiposa lile soko lijeke Kakoromone market ambao rais ameizungumzia mara mingi kila wakati akija Meru. Lazima tuondoe ule uchafu pale Kakoromone market tulete hapa sewerage treatment ya Rwanyange mahali tumesimama kwa leo. Lakini kwa kweli it is disappointing kwa sababu progress hatuwezi kuwa na 1% progress mwaka mzima. Sasa tulikuwa 76 hadi tuko 77. Na haya tumeyazungumza katika forums mingi na tumediscuss kwa kina na kirefu katika ofisi ya leadership ya Meru pamoja na the leadership. Tutafute njia na namna ya kumaliza huu
mradi. Kiripotera Meru TV kuma Rwanyange gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Kakitina kao ugendi ni bwangaratanire barabara nene ya kuma Mutindo jo Kangangi gukirukira Mikindori mwanka muji jwa Maua ni akari kuma gicigo mbunge kia Tigania West bashumeretie na Muthoro Mungento ninge kururia matani kwangaratana na kuthukanga kwa barabara ya kuma Konene gukirukira St Anne mwanka Kagaine nandi boloterete mubunge wao Daktari John Mutunga Kanywithia nikiraba kuga na Mami Torondito obisine na aukoke mauro kwithira kingia mawirane ja uthondeki bwa barabara A. Adams Muturia wa Derinja na ribotia. Barabara ya Mutunga. ni bokore ventere chagaga ne gicigo mbwe gatiga no estiara karibu ichumirite Muthoro munene na kuinga barabara ya kuma Mutindo ite Mikindori mwanka Maua ba kitheta ni kuthukanga kwa barabara ya kuma Kunene Sentan kaga ne mwanka Miomponi barabara ya bakwa ne tukite Kinyamara Kiribo amona kwithira bathurite mubunge wa John Kanyuithe Mitunga ko kibindi kibile endo chontombe cha kwithira kibabwithiria kiri barabara ichi onde chichumbo gatiga no esti irana ande bakwa mwankira thaite wetigirika Atuturanto ba mbeo na kuma barabara kuma njire weta turaka ene tuna zinene Mutunga ategwa weta aita tusalidene parliament mutengo asa atungwe dene Mutunga weta ko intabi odari na weta anto laro ino barumanga atu atokrea Muthoro ruare tona re twakura ko murume barabara e Mutunga atore murume ko twaide ndene ko bwetwa inde buraro ne buwega ikoyo turemera no tutira teri barabara ne thayo utengomba kulita utomba kora nguo waneka rero tware state house turati president kuo wamporo weka ka veta gete thaira barabara chale akika kyoga kwenda ukaneria president uto barabara chete kuitangwe president ya more atia president ya more barabara cia guthai ko niko kuitango ngwichi we ngoite kwandrea wa kuthai wambuka ketha 10 na Mutunga imaho ina atiare kwau president yo ngo Ruto oriatre iti barabara ere kwete na kilomita 4 ya barabara Mutunga akirere kwa tuka wananchi ba Tigania West tu kwa ukaira tuga Tigania West kwa inya onderi wanjira Mutunga itumisete muno nyoka thambi sinke itekinya kimanjia itaho atatiri uningo antera o kwenya te thamba na kuma anja thambe ndarukire lakini wekinyoro wekinya thamo wanjo akwiringa ringatiri ombira koriare Mutunga kwani tulimpea kura aende akalale nazo no to Mutunga na miaka iwe aliyete ngwene kaita miaka 10 no tio ndo atudire tuwe no tudire tende mbeu barabara ere kuma weta mwanka ni muline gari chatere barabara nyingi ali ngombe biteta tweto mwingine nyamura na yali bete na tele mari ngeza tukudira barabara tubati tokere ya yetu karibana ibetete na mbere kumba kwithira betarire mathina kathumbara betete na mbere kumba kwithira bekulukira kuringana na barabara ichite na mbere kumba kwithikithukanga icumbe Gatigana West bakiwa ndene account ya Meru ticumbe kingi kina barabara inthuku tibalao John Kanyuithe Mutunga urabanywerete kamwana na kuonyaka uambu no kakaithira kiana kiri mwaka 2027 nduthi otentu kweteme yako haribika uruma sekia wekinya na une torekere wekinya na customer ba ututetia wekinya na customer ikelele no tunetere vumbi na ngati no kathamba na ndetha itwe tukamatete nyaro oi okinyau ikabiri no mwako thambe metho gaire na ndio twatura kuthamba metho na tukiringa kura au ba twatu nyimirimo timbino ndo barabara eteri Mutunga nero atere okinya mwicho Nao ndio tu yetu tubona no pewa kana yetu na Yesu Mutunga na rais wetu iwantam batwe kulingana na batu letetira na ana otebyo Tigania West yondo te maendeleo tukona otebyo tukawa wantam na bane bonde barabara yetu Mutunga na umekuona ndo otebyo toshikiria barabara inyato ethamba tukakinya iroko kurobe na mimba bonga tutekomba wetu barabara ene hapo kuma mnyapa mwabacha Mutunga ni ashughulikia manto ya njira hii nara moshugulika batoto Ameru tukamenya tukatithia yau yange kiriro nkurugini kira biashara bantere ichakakaene baraba wete na ndi biashara chichire meto na mbere kumania na tirire kuma kire barabara
batwe gatukuanjira netukite customer bareya nyama ciongo abakulalamika iteri ana bongo choma toria tore tendawa chien choma re nare nguo tore ora aiko materi temonya okoria oetamba oetako unto inyo thamba wekinya yara no yereteri so njira itolonjero onduto tego meake katitware twaremero twatiero ekario unateri ikanyama ngoyete kura lakini ndakura nyamu wetere kaburu iteri katoya toichume gotherokia badu nja yera kurako ruana yatuchembe ao aitu ngwe ewaiti tore ana nempua mpurene kora tha ngwe ewaiti nanga yani ukenda ya black buruno ndo kwateri motere yongo yeruwe yo kalolo yo kayo pila yo waiti nyote gerete yani nyacha umuri ruwa ai motunga badu nyaka watia no kaka na no to kabakira kana njire kariya kariora yakani ade kanyama ka oni ngeta ngwe ndio vanya te tiari mwana ko ayaroma nonto bwambi ke atia nyumba ikere teri yake na kumane nonto bwa kariba barua boiba kwenda kumba kwithira bakiritoruto girishombe gatigana west na bombe kwithira bakinenkanwa girishombe gatigana east gitete nambira kwetha gitongoro ni mporo abori araba kuwa gishombe gatigana east ukulugira mporo abori kena mirandi ya weti nambere ende ko tibe bakona bikita nambere no jiro nyi mporo batu nyi mporo to kwamini antuko inya chaitiekie no tudhani nyatigane west mporo akare atigane west na east si tunasema Mutunga anatuanguza one time Mutunga one time mporo na nwa mporo na kanywe Mutunga kwa mporo kuondi to kona kuna lami na barabara inge kuna moramu kuondi to kwethedwa lakini na hawa eto utebya to na wote maendeleo to na tuata kundo konge kuna ndoweto kwa chi wako ama ndio ndio kuendelea lakini yani wasi uteba barabara lami to ni yani wasi nyaka barabara nyaka mwe nkiripoti ya Meru TV kumatiane Mbitanda Msimochuria wa Dhirinja. Nakyo gikundi kia ma MCA County Assembly ya Tharaka Nithi ni bashumirite na muthuro kutharikira Governor Onesmus Muthomi Njuki ni kiraba kuga ni utumiri bwa mbeca ibati kubangania mambura ya gukungwira untuire bwa Mutharaka kiri mambura ya Ura Gate Festivals na kuitonya kiri mitaratara ingi ira ititengeri mbeca riboti twa mwandiki wetu Anteto kuma Tharaka Nithi Dagara Waiguna. Anyanya tababa ni MCS mwanya kumaga kaunti ya Tharaka Nithi kiri mambura magokongwera ntoira ba Mutharaka Ura Gate Cultural Festival agaba gikuna noro gikwithero ria mbere buru cultural eno neonekanite kuria motongoria bwa Gavana Muthomi Njuki bokuthungira kiatho giki Antonia kurekeria simbio yambiria kiatho giki na moroto gwa gukuria ntoira ba Mutharaka na kana tukaga support ya county government cultural reke yambiria tuguchia mbere thirikari ya county ya Ruthaga twari ukweli ambaga thirikari ya county ya Ruthaga ya Ruthaga kwa ukinyoke wa thirikari ya county tikwenda support cultural yetu kendelea na tiago ina thina tukiugo natu yakaeta tukata tupemberezana muno tukataeta ruka tena mbia oyendelea itakuwa sawa ndio yambiria mbere thirikari thungira na ikiabe kiambirwe ECBO era yambirie tegwatithanĩtie na county government ya Tharaka Nithi wogo kegwa CBO ni yambirie kiabe giki ego kiambirie na gwa yathungira tu na gwa kuthungira kiabe ni mwaka wa mbere atenga mbeca akabiorobia birara mwaka na gwa tenga mbeca akanyomberu yenyumagu umagu na gwa kwenuka meakeru yenge yothe kore gento mwana kero de tokiaririke gakiothe gikiumbuka kwethera wakira monka kirimba njenti MCS bakoroka gikigena gya kurugamira kiathi giki inde chakinya kiwanjani manto makagaruka mwanga wakira mwanga urangitiro ne ya wampia debu kweli ondora tioto kuruka era itoma budget tutiba litu mono lakini wakira mwanga kwa wampia wakira mwanga oyonge karasa kupetare keta pejili karudata ikarutu kadibonge kawe wachikere tuitake mtawera na indebato kuba na milioni 5 ilio tuikwenda supplementary ya yirutwa kwanza chiagiri kuongero kena tuendelea kwero ntoera bwetu na kwe rwanyero kwa andwa ati tweterete thirikari ira nene ya kuleta mbia twambirie neno yetu tuine ya mashinani
Yoyo ngwale thirikari no iruthite hata ina yenye utethwa. Kuna mtu akaenda utethwa anaona nagia na wobindia kwenda utethwa. Kwa una tio ho toe thirikari ino ya county nerute wira agao yone thirikari ino ingi nene ngerekana kenda thirikari ya nene ruthata yongera mbia. Lakini tutiongo kira ogu tukarogu twethiende tio tweterete utethwa. Watu wengi atio tuseme ukweli. Na ukweli utatu set free. Wewe mtu anatuwekea mwamba na tuwekea mio. Mwaka wa 2024 tuwekea milioni 5. Kwa hivyo kwa nini ndio? Mwaka wa 2023 tuwekea milioni 5. Kwa hivyo kwa nini ndio? 2022 tuwekea milioni 5. Kwa hivyo kwa nini ndio? Ina kana nina kuchua mwana wa temo chiale baubange bachiali no ikobale. MC wa Mukothi Manyaga kumarengo akiringira muchumare manto mama. Na kiatheke achokia ochomete agato chometea ingabana muthomi wa Njoki. Kwa no igalo da kwa kama igalo da tai. Kwa kama igalo da tai. Hiyo maneno mengine tuachane nayo. Na ndio gone maengo maraga kinyeta na mago mema ero ndio mutane. Na nyamwera kwerawa mweto yotemu ndio wa ya Mungu atakata malengo. Kwa hivyo sisi tunasema na tutaendelea kusema na hatutatishwa na mwangato ya tele atobeto ego kwa to puato ya ngati. Aida siende. Sisi tuko Tharaka Nithi na tutakaa Tharaka Nithi na tutaendelea kukaa Pauragate na haki yetu tutaitetea. Nwemse wandi ankondi gitonga kithoka kiuria kuganana gwakira wandikire mirandi yothi na mbere. Budget redi erudo kwa anu supplementary kaya kila muntu kugananwe manto makare boya Tharaka Nithi kare boya toreno kana Tharaka Nithi twege ndukimwe turikwenda kana Tharaka Nithi okanete kirugera waragia ati wori mutharaka si wori ngania wori nini twanto Tharaka Nithi itugananwe na tutikuga sora to watu gananwe no ndibu kwa ile karata lakini tuyakarata hata upembeleza niambia chetu cha thirikari na imbia chetu cha giriko yo turutira gwira na tio to arombire TV na uyu munene wa gavana aromba iteke arutirando we kuma kenene keurangete Tharaka North nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna na narua akiri gicunji kia biele kia rogonoro mwanya ritho rietu ke mureka yeye iliari ya ruko nkonga nyuma ya gicunji kia mbere gutegera matheta ya akari ni kirabogite ni kwithira bari ugwatine bo mirimo kathumba kumania na iliari ria ruko narua turitegera mwena jura jungi na ju naria bangi bashumiritie gutariria kiraba kuga ni kiguni gukurukira kiaraki kia ruko kiri nkunga nabo ni mbeo mbithe bara bashumiritie gutariria bata iraba ithirite bakiona kumania na kiaraki kia ruko naria bakiuthurania ma plastic ningi kuyaendia bagishonera mugate jwa ontuko ni riboti ithurani ni mwende olaiboni. Nyuma ya kwithira kwina mateta kuma kiria tori bankonga te kiara kira kiri kuntuko ni kibonya maria bo nene riu akariba kuntuko amwe na biashara barabaringa ira biashara cio kiareneke ni bashumirite na kwa kiara kini kibaguna untubo nene untuba korona cia soba na mibire rabenda cieta kuthithi into bingi na bakona mbeca atiwiteithagia no ntuto kuma kiara kiu na tobioya barabagura me abatugurira abatugurire menya batu twisawa no ntuno ukume kukoya kila kitu ontenda wonto skere buna nambi no ko na mbeca no tirarau kiara kitutethaiya muno itutethaiya na njira nyingi muno no ntu ya burandari kikua into bionte ko imbeca onto meanda wa onto skere buna nambi ko me utege ntombi kia gitento giombi kia kureto ko gwithia kitu to benefit nyani kila kitu ko kisawa ende nangi mono kuingia mono ko ende tutura kino twamenyaniria maisha okuma ugategera ugatega ku aturangi tiwira wawe ndimenya thai kwanza itinge mono thai boya yabo thai tinge hapa ndani. Sisi tunaingianga huku ndani, tunaongojea wale maninja wako hapa ndani, wanachukua vitu na wanunulia. Inawasaidia sababu area hii kuna watu wako chini sana na wanaamkanga asubuhi wakiingia hapa kama hii ndio Nairobi yao.
Saa zile mtu anachukua vitu huku na mununulia, naweza mnunulia mzigo wa 200 aende anunue unga. Si amepea watoto. Haya, wengine tunakaa chini tunaandikiana, wanachukua loni kadogo, si wanapeleka shule. Wanaingia tu huku, wanadhora, tunaita hiyo kudhora. Wanadhora, wananilipa. Hivyo tu ndio tunasaidiananga na wao. Juu watu wa area hii hata ukiangalia mvua ikukua poa. Kwa hivyo wale wamama wako na watoto wanasomesha, wote wanategemea wapi? Hapa area hii tuseme hivyo. Nanunuanga chupa, hizi chupa sunglass, na nanunuanga box, hii mabox ya kawaida na mangunia. Tuseme hii vitu iko hapa yote kabla haijachomeka, mimi nanunuanga. Inasaidia vijana, hata ukiangalia ukiingia hapa ndani kabisa, vijana wa hapa tuseme ni vile walikosa kazi, wana kazi. Ni vijana active, wanajua kufanya kazi. Juu wakiingia hapa kuna kijana anatokanga hapa bila 200, 300. Sio ni kujisaidia. Lakini kama hao vijana wangesinda hapa wakikaa ni miandarati tupu. Kwa hivyo hii kitu inawasaidia zaidi. Nawe murungamiri wa Kiarake na gutariria ati Kiarake ni kimenyairwo buboya ni thirikari ya kaunti ya Meru, akiwa kinyangisi wira wa monoti lotheru kiri barabara ira ithiulunkite Kiarake. Acha Kiarene ndo within this area ndo area ji nenkarite anyuma gitarire na muno no kumenya thaira ukona siasa no kumenya jari mwe antu baka siasa ne baka kurwa naja lakini aje gutetheia no nturi ugeta ja thokone na ala tauni ute muntu weta na ikwa chibio biachi no mwaka macho ya ke jari ku tukomba kuona kanya ka ndamsaitinge kumania naja barega iki no batu no gete no lakini mbona gwetethia no ntu bara baingi batethekerete aja ou mamo athithia mamo na geria kulise ko chuba jeu kunyenyia refuse na geria gweta na chuba jeu na geria kujukia kinya mambo kunia jeu na kare baba tura irieje na kansu county negereia kugirangi na within the area iria kwina dam site no mono ingi no to batumba kuthiuruka ri kunde bai no to batumba kwithwa bai na kava erde kibonde ende barabara within bagereia kumenya. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wala Iboni. Nayo Rwangiro kurwana nkukumo niyo alkobod ya Meru ni baitite garone na abiashara bari aindia ba nshobi rinjira ya gwika mitaratara na gushwantaira ya gukandana na abiashara akora baraba kwendia nshobi endege ni watho ningi iraire ugwati kiri atumerika na amenyui. Riboti ya MC Mwetonga. Muthenya jwana arua endia banchobi ona atongeria bonde bari abomba kwithirwo bagitegera rutere ruria batongeretwe ni CEO umunene Bwana Gitonga S Kobo ne umbite kwithirwo bari na muchemanio ju munene areba kwarairia mantu mianya nkuruki ari mantu ja wendia noguri no thondeki bwanchobi bakiaria ni bombite kwithirwo bakiuga jaujo kuigwa ne muchemanio jura jo kumbite kwithirwo jwitite na mbere na nkuruki ni aria CEO Bwana S Gitonga akubu ombite kwithirwo agitariria mantu ja manene na uritingugi bwa kirabu. Like wines and spirits wholesale, you are supposed to open from 8 unafunga to up to 6 na hakuna kitu inavaa kuwa kwako. Retail wines and spirits mnafaa kufungua kutoka saa 11 mpaka 9 PM. Merchants, wines and spirits merchants mnafaa kufungua from 8 up to 9. Hapa ndio shinda iko tafadhali, because the moment wewe utaenda uingilia license ya mwingine, wewe utani wines and spirits ikuwa hotel, ikuwe general retail bar na ikuwe night club, na wale nao wamekata hiyo, wale nao wamelipia hiyo license nyingine watafanya kazi gani? Tafadhali mimi namzii sana, you stop this issue, because starting from today tukikupata ukiwa na maneno kama hiyo, we will not compromise with anybody. Si ni ukweli
Ndio sababu tumekuja kuongea sisi sote hapa. Tukubaliane na tuongee kama watu. Tuongee kama friends. Ndio sababu nimesema tuwe friends. Ikiwa kuna mambo mengi ambayo yako huko, hiyo mambo ya kuitisha pesa, hiyo mambo ya kuitisha ongo, tafadhali let's be tuwe professional. Na ndio sababu nimesema kila mtu afanye kazi yake. Wewe mwenye bar, fanya kazi yako. Wewe askari, fanya yako. Wewe ofisa, fanya yako. Na mimi waziri, nifanye yangu. Bora tufanye kazi pamoja, tuonekane Meru iko mbele. Kila kitu ikue kwa wazi, na tukifanya enforcement tuweze kuendelea vizuri pamoja. So vile huwa tunafanya inspection na tunafanya licensing, tusaidiane pia mambo ya enforcement ili our customers, kama ni mtu anapitia Meru, atasema kweli hapo kuna officers ambao wanafanya kazi. To our distributors, DCCs and the county commanders and our sub-county administrators and town managers, get this please. Distributors wanafaa kuanzia kazi yao kutoka saa 2 mpaka saa 12. Ukipata mtu anaanzia kazi mapema kudistribute pombe, huyo hako na kasoro. Utapata hiyo pombe yake itakuwa na kasoro. Na ukipata mtu anaendelea kudistribute beyond 6, pia utapata atakuwa na maneno. So and the other thing, mtu akuwe distributor pia akuonyeshe barua yake ya distribution. Barua ya distribution ni ya mobility. Hiyo si ya kuweka kwa ofisi, hiyo ni ya kuweka kwa magari. Ya kukubali ukuwe distributor. Jau na jangi ja maingi ni jombite kwithirwo jakiarirwo mucemanione rikana ni aria wendia bwa nchovi, uguri bwa nchovi, uthondeki bwa nchovi, ueja ni license bwa nchovi bumbite kwa gukiarirwa na endia bwa nchovi ni baukari na gikaro gikiega aria bombire kwithirwo bakiaria na bagwatanira. Mbita MC Mwitonga ngikuriportera Meru TV Kenya. Kagitene wakau CS wa Rui Eric Muga iringwataniro na thirikari ya kaunti ya Meru ni kiri mutaratara jwa urugoria bwa ithima bya Rui ndwanda shamurio jwa Egembe igishikumbunge kia Egembe South ni ntere cia maregana ugoti na aria baruritie ithima bi gutetheria urimi na arimi kenda baitithie na mbere na shughuli ciao cia ontuko ninge gutigira bari na Rui rutheru mishi yao. Ni ripoti ya Mukiri Onkonja. Hapa Egembe South wakazi wa Meru na pia mzetu wa Madaraka watafaidika na mradi. Waziri wa Rui Eric Muga rungura thirikari nene ya Watiweni ya kaunti ya Meru ni munini wa gavana Linda Kiome amwe na atongoria bangi ba mantu ya koni Rui ni bakinyete interese ogoti marege Egembe South kurudia murandi yo irrigation yura yukethera yutetheria kari kurima bakiwate ni miaka na miaka gutethera kwina murandi yungi yayo na riu ende interese ogoti bakomba kwitha betethuka na muno murandi yo atethi antu site ya mana ya nana ario antu Kiombe na kinya kamboni hamwe na ikundi. That will cost 310 billion Kenya shillings. The project has a coverage of 800 acres. In terms of beneficiaries, it will benefit 800 people because every person is getting an acre. But indirect beneficiaries, there will be very many indirect beneficiaries, approximately 4,000. This area has never had an irrigation project for a long time. It's never had an irrigation. And that's why after doing our study, is one of the areas that was picked. Wetu Muga ibwega sana na ibwega kinyano ntuko kureta muradi jojo wa irrigation itura rere ya ugoti na batu tui county government kuga mbesi ira tumbete igwekera ki budget yetu $1.76
chakomba gotetheria ke ndoje no ndoje is also a devolved function tukomba go supplement pipe tirikende kana ndene project ya irrigation no already to the budget yetu na gotetora tutekugwata manzo za roje especially ya kutosha ya kunywa na ya kulima tangu upate 1960 na wasa umefika sisi wote tutoshane kulima apate maji ya kulima kwa sababu hapo watu wanalima vyakula vingi. Kwanza tuko na ndizi hapa, ni area ya miraa, tuko na cereals ambazo watu wanalima hapa, tuko na mahindi, tuko na kahawa ambayo inalimwa hapa, sababu tumekuwa pia na walimu wa kahawa, na tukiwapa maji tutakuwa tumerahisisha biashara yao. Kulima ni jambo ambalo serikali ya Dr. Samuel Ruto imetulia mkazo sana. Na huu mradi ambao unatoa maji hapa Mtogura na usambaze zaidi ya kilomita 26.5 kwa bei ya karibu milioni 300. In the next 2 years, agronomist ama wale watu wa kulima wana approximate ya tano around 200 million every year. Riu bakiari ni bawete murandi yo nonto ende yo kururwa ntereiji anto kabayo tumire boya na njira ya kurima na muno bombe kwithia bakirima bya kuria birabya kureta baita Jojo kamberia inkomenya anto ba ugoti bakombe kwithira bakirima na economies ba agriculture bariuga pae kae munda ibo bateri kuona bokiona ngirima gana zaire cha 50 kurukira ke irrigation na kuanda mbeo chie especially acha ugoti tukuona kwina eventu vyomba ikuandwa imera bietu na vyomba igukura bwega zara twareki kuonwa into ibiandi na gutine nya fertilizer tumeri ko ikondania muthetu chocho ijo mwega muno cho kuanda into ituko encourage no nto tukuona mantu zetu za value addition zara gavana wetu athuranirite ugoti marega ireba atiko na antubetu ugoti antu marega antu mageka kanuni kiaje phase 1 ora milioni 15 yo kulima itopia toke kitwire tulime mayani tulime kaua tulime mario tulime korobo tulime miere kenda uchumi bya tubetu kwa ajili ya upia ori ukire waziri na wete monkathai biranto bakwenda ni wete na mbere ndete siasa hatu bonde bakwenda mradi para ule tuwe kama maendeleo mbele mambo siasa ya Kenya na turutire mwananchi wa kawaida kwa na kenda kaita kabira national government na county government tuinda tusoko oboromba tunasieni tueje tuwebwera tutaya ni methone yao Keripotera Meru TV kuma Marega Ogoti Gembe South Mbeta Mokiri Onkonja Nandi tutegere yegie uonjorithia naria mubango jwithirite jugite tunambere ni thirikari nene mubango jojo kiongolwa ni empowerment program jwithirite jugite tunambere dena guntu kini mugongo jwa Kenya na jujwirigiri kwithira jugitongerwa ni munini wa Rais Professor Abraham Kithure Kindiki Shanko boni geshombunge kia South Imenti atongeria ni bethirite bakiruta maoni jao mwanya na nkurani yigie mubango jojo onjorithia jwa thirikari akiaria Daktari Shadrack Mweti ore mubunge wa geshombunge kia South Imenti akioria akari gushumiria ibahe kuguneka gukirokira mutaratara jo wonjorithia kuma kiri thirikari nene riboti ya Jeff Wagituma Mwathani ari utwotongeria nyume mieri 5 ni buibetwe control of budgets national government atena under any influence ya anybody ibuiba suwa kiari nyanta to cia state house akawa state house ya tumira mbecha ministry ya tumira mbecha county ya tumira kana yare ya gutumira development percentage ni 0 kana 20 kana 30 kana 1% pake yana a very authentic independent report
yaura mbeca cia muingi itumiri nyume mieri 5 gavana wenu aregitine gukirukira ngwataniro ya twiniona MCAs gukirukira timu akira tukuritaniria neongwe na aritibeto bangugi aritingugi ngiri 6 igoro first quarter Meru County turarankirwe namba 4 ni absorption ya budget ya mwaka ya 2024-2025 last quarter nde twegukuma kitene mweri ywe thatu nde thire absorption ye 14% nde taba mheshimiwa Gatangugi nde ta chief officers ndabera bureta on the ground ni lazima twarakishe Ngugi ira itirathira nara mashinani nte kumenya kethira nkona kanya ka obuthomera ira cibwithitwe ndene ya Southimenti na kwa twika mbeca ira bampere cia ciumite kiri supplementary budget necho iratumire twa ranked number 4 nontu mamora no yete bira oyete neri kirundu either wa mwathani kana irundu bira bingi nontu bionthe ibiaragia neri akana so naombete kuyukia bira yukitie mbeca ira cia ithi nicio ba DMK ba uthuranirie ba nenkera ndabanenkera bareta barabarene aikote uciuria barabara yucienji na ukwenu mantu yo yabwithitwe na ukwenu nina mantu yo yarari meakeri na nusu imeri na tubwithitie nayo nayo mantu yau yatumite twikirwa twithira twi ranked number 4 in the entire country and number 1 in Mount Kenya region nande getekeke angavana meatika kirari vacant for the last 2 years na mama na alikuwa na meakeri na ari na July ijiri na arambere nande kwithirage kaira mutandao na yo awe akauwa mutumaka ku celebrating kwa non twatari kinya number 40 we are 47 counties non twatari number 40 in 2022 2023 non twatari kinya number 40 2023 2024 kende ya kwa number 4 riratekwo ka kwa number 4 entumburi ni miario ya Governor Mutuma Ntwaithingia akithethera umbani na Ngugi ira ithirite akiruta nyuma ya koya wathani bwa thirikari ya kaunti ya Meru mitikirie nande tutegere nabu uge bwa atongeria matureni yeye Ngugi ithirite kiruteka kaunti ya Meru kiri utongeria bwa thirikari ya Governor Mutuma Ntwaithingia bara nabo bashumiritie gutariria kira bakuga ni gikeno kiao kona wetina mbere matureni miangateni ya mugongo jwa Meru riboti ithondekina kuthuranirwa ni MC Mwitonga. Bunge ya Mwananchi ni umbite kwithirwa yumirite o aja kathetu-ini ka Meru na gucokeria uria wari gavana au kabere jawe Bwana Munya nio bakubwira atiri itunganitwe ni urongo bwaku nuntu jonthe jaria twiraga tija uma gweno go aturire Mutuma na kubua na nando ambiriti omweketha jaujo okuigua kimarieto jakwa bito Francis Mugambi eje ni bunge ya Mwananchi batwe kintu kiria gituthuritie tu akariba Meru ifoma governor Peter Munya batwe Munya wejere otwa area jo twira otugwatira kibara otwira kawira na kubua ndaike mujo bota ku State House kawire ngwa na ndi acha kairi no rejire wetwira Mutuma Ntwaithingia ati kubua na no babu wejere kairi wetwira Ntwaithingia na kubua murume muntu akara thirikari ne mieri 3 kathuka na mieri 3 Munya ugotwira winga bana miaka 5 kintu kiria turetere Meru nyakia Malaysia na ndewa tutizinyi na achietire kate ni chipitari wagureje milioni 7 Munya utigi ntu tuona bunge ore CS wa agriculture Meru ri twire mbio tureterete Bwana Munya no ntu utigi ntu gyaku tuona guku ugo imbua kiukuga guku ugita yoke nama kira we nakio ikuruguro bichi cha PNU jeka yo bichi tukariga Meru ugo gintu kiambere Munya atukwire batu tutiana na batu atukamatira akiri no ndo batu yantu banene atokwire ojo Munya
kinya 2027 tuwakana za mubira zo kona na tukwire uju tigana na thirikari Mutuma Ntoithinkia na ewe kanya na Meru ena thiri. Okay, kwa majina naitwa Vitalis Ontita, mkaji wa Getembene na aliyekuwa mwaniaji kiti cha UMCA katika Ntima Westward. Kuna jambo ningependa kusema kuhusu huyu aliyekuwa governor wa Meru Peter Munya. Peter Munya, tafadhali, ulikuwa governor wa Meru, tulikupea kura tukijua kwamba wewe ndio mchapakazi, lakini tulipata ya kwamba hakuna kazi ulitenda. Baada ya hiyo tukaona wacha tukutoe, tukaweka mwingine ambaye ni Kawera Mwangaza. Kawera Mwangaza, wewe pia ndio ulikuwa unapiga kampeni ya kwamba Kawera Mwangaza ni vizuri, lakini ukarudi ukatukataza. Tunasema hivi, hii mambo ya kutuambia kwamba Governor Mutuma Ntoithinkia ni interim, tafadhali hayo weka kando. Tunajua kwamba Mutuma Ntoithinkia anachapa kazi, ako na siku chache katika ugavana wake na tunaona jinsi anavyofanya kazi. Na pia ulipewa Ministry of Agriculture. Tulipata ya kwamba ulimisuse pesa ukaama nayo. Ndiposa hata tunasema anti-corruption ikufuatilie, ijue ya kwamba pesa uliokula ya nzige zilienda wapi. Kwa hivyo tunajua kwamba unataka tu kuharibia Mutuma Ntoithinkia. Tunajua kwamba Mutuma Ntoithinkia ameleta peace katika Meru, ametuunganisha pamoja. County government through pia Dr. Mbijiwe, tunajua kwamba wafanyikazi wanafanya kazi na Meru tutasonga mbele. Ibwega marieto wambita wa Josephat Mukiri kuma Gitogo. Na aruo turea tu mbunge la mwananchi tugika chifu meario ya former governor Peter Munya tonto ugo wengu no umere otwira mbere kawira na kubua otwira imama to muringira kure nyinge mono angabana. After that ibwetere juu chini mwanka to amekizwa no to kuona ungabana kawira ate tuiketie bwaga ugo wengu otutetheria kwa ali na mali twamuita twekira Isaac Mutuma Ntoithinkia na ndio urambererio twira ate bwa wega bwa kuiburiko Bwana Munya yeye ni Mutuma kanya atuitire ngugi tontu itukuona karentere kinya na ranketwe namba 4 ke kuthurani ogoti bwa Meru County na no tuitira ngugi bwaga na itweterete meke mwaka juju tigere jomwe ke babwe buinde itukuona nyana urambererie kujiunga na Kawira ende ungane ni nyabange bonde boje buchinda na Mutuma ende mbije butetumba. Marieto jako Mbeto Newton Murethi ke bunge la mwananchi onde aja uju gutetera mwananchi tonto gwe Munya noete murongo kia mbere oere murongo otwira wikira katen che milioni 8 njeneru tutaciona otwira karamu ika milioni 8 karamu ka milioni 8 gakai otwira no tureterete ndewa cia kugwata ng'ombe cia tukenda cireta mburindi njega koretere ndewa waikia gwaku ka koretere ndewa nka tutamenya kia bithatu ugo turetere mama jojo witwira mama ukimwinaia lastiri wejera otwira mama ate kubua tokwathikira Mutuma Ntoithinkia otonyaku atathiri nya meri ethatu buru etathira ukwambirio muura ukwambirio twira ni interim ko kwenda ate Munya tegaro ria njeneru tojo ngabana Ntoithinkia cibitari ndie thai wone manto itwajara bwire city scan ni irejere njeneru aje mbatanete narage gwa kwore bati otwire ku othitheria atia. Aya jau ni kandaigua iritwo bunge la mwananchi ende bwa ino gambi na kwina ara berekerete Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Na ndi tutigire yeye uonjorithia kuma kiri thirikari nene naria munini wa rais Professor Abraham Kithure Kindiki giri Nterecia Nkumbu gicigombunge kia South Imenti naria atongeria barutite moni jao ikoni uonjorithia bu kana mubango jura jokiongolwa ni empowerment program jogwitithu na mbere ni thirikari nene naria kiaria ura ni mubunge wa gicigombunge ki Shadrack Mweti auritia kari kwithira bagicumire ningi kuguneka gukurukira mutaratara jo ne riboti ya Jeff Wagituma anjukia kanya gaka kubwira lujo itwirigirite Deputy President wa Kenya tawe
Professor Kithure Kindiki kienine giasaba ngubu la idatu chiongwa. Deputy President ejite wotowati ya kuudhira group inyingi cia ekuru na youth ya boda riders amwe na antu baria baina different challenges ya disability. Tukwenda mono antu ba South Imenti baumire beje twetere Deputy President nyonto pira imwe kana utegeri bwakwa ndi MP wa South Imenti yari wukiria economy ya antu ba South Imenti na kayo kia kanya gaka gakuga group ile ikona mbesha ruju itumire mbesha una njere njega kenda tumba gukuria biashara ciao family ciao na tukiria economy ya nthiguru yetu. Group ile tiomba kuona ruju inkubera dina mibango ya kuthithia empowerment inge nyingi mono nuntu ntuko ya ruju tio ntuko ya muthia. Tukareterwa mbeca cia kuinua wa mama, tukareterwa mbeca cia kuinua wa baba, tukareterwa mbeca cia kuinua youth, tukanenkerwa mbeca cia kuinua babe na disability. Bere mancho kede sadra kimweti nkadho nuntu bwangu gerete tanambere go Twitter ndene ya South Imenti onto bwambere mabora ko mushokere nkadho mbige to kieni kiandege kira kire metungo urage chukumete na inya ya mwiri na inya mbeca na itoko gorwa nuntu bonto buriko ndike weto kiraga turetera roju ya Friday batu atonenkera batu tugaita ira ciagirite na tugokia inya wa mama barabarenja kenda bachoka inya bo gwitangugi. Tukoinkai nyuma ya nkuranio gatigati ka National Police Service na National Police Service Commission ikonie ujukania bo makurutu ngirie 10 na ndisiyesu okaria bodene Onesimus Kipchumba Murkomen na jumiritie gwika weroni yeige ujukania bo bwa makurutu ngirie 10 ba borisi akiuga mutaratara jukaithira juri jwa oma ningi juri jwa wero. One of the most difficult areas, which is in the North Rift, where we have been struggling with issues of banditry. Today alone, more than 40 guns have been surrendered. And this is because of the close working collaboration that we have with the public and also that is being spearheaded by the leaders of government. And also the dedication that His Excellency the President has given in addressing matter security and the amount of support and investment that has been put in. We want to have a very transparent recruitment of police in a manner that doesn't disenfranchise any Kenyan, but at the same time make sure that there is no bribery. The recruitment to National Police Service doesn't go to the highest bidder. That is our plan. Corruption is one area. As you know, we have been accused in the National Police Service to be very corrupt. And in this Jukwaa la Usalama, part of our discussion is how can we get rid of corruption in our midst. And part of that is also in our recruitment. We want to make sure that from the word go, the deserving persons are recruited National Police Service, not those who have bought their way. So that Nio ripoti kaithira hitumilikilia yaratuko banganitia kiri metha ya Meru TV mbita wa Kabwe Mutharimi gucugiri nkatho ni bwega muno nonto bugwetana mbere kutugwata mbaru we watwithia nyombe nteto irairi negweta ndena odena gunto kathetune ka Meru kuma kireni kiriwe na kimoni. Thank you very much. Ita nambere gututhingatira inya kiri mitandao ya kinadi Facebook at Meru TV Kenya na YouTube at Meru TV Kenya. Inkwendere ugoro bubwega.